حتى إمام الزمان يكنون يقين يكنون آخر في كتب سخ نمزي وجسد إمام موسى كاظم عليه الصلاة والسلام في شخص كسر مرد غيبات نمزن الله الله في أديان كفر دين مشروش جا غيبات نمزن صح مستفاد نمزي گرفتاری نمزي لذا إمام موسى كاظم في شخص كسر مرد غيبات إمام الزمان के हिसाब तुला निश्चय नाकी अमाली वजह का नाकी गुनाह वजह का إمام الزمان في شكل غيبات بدي حساب طلابي شخصي إمام السيكازي في شخص كسر حتى إمام الزمان في غيبات دي إمام الزمان غير يملكنا أصل دين شركان بو أصل شوسي حاكم بو أصل مالك بو أشي بو غير يملكنا دين بولا بول شخصي يوتيوبر نخلها ممبرين خلها إنسان سبول شخصي ولذا الإمام الزمان في شكل ظهور شد بنا ما تنزل تجويد الصلاة شوشي كوس دي شوس بنا ما كان يدنبين حقيقة الإمام الزمان شكل السماء شو شكل سمين نيجي سون ناسس شوس جوين چمين كان تك شوس جوين تكير كير رجعنا الإمام الزمان شكل أصل شوس في مناطق سون ديوم سماء شو شكل الإمام الزمان هاي يجينا تصير ريستمت إكسبيس سبيرتيكا يا فرض السوس سبيرتيكا ينشون ليشو يهير دام بيجي نران كتولة يوسفرت لكن تي شيء كتولة تغرين بيجي موجود دين بيوم ناتنا دوشين ها ناتنا شو كمسلطان كمشون ناتنا شوس بنا ناتنا شو كيو شوس بكلمة نهاري يا فهم لكن شوس بنا ناتنا حاسس نيجي الناس سوال بشوني غيبات نامزم واتيشي بوك تقصد دين بيكلمنا جواب بشون قاچي شيء نامزم فاصلة شيء صار بوش نزين كم كمشي دين إسلام أي معصومين نامزانا 1400 سال فاصلة چمدان كم كمشي شانس يوتيوبر چی منبری که عالم پیدا دوست دکا یو کلی ذهنیتی یو کلی خیالی دوست کلی خیالی بس عام پابلیک رو چوس چه نه عام پابلیک چیز نہیں کرنا چیز نه اصلی دین پی کما دو تکسان نه یعنی کی دی یوتیوبر نه فلان سال اسپره کما نشوک سال نه لام پیچو یارا لام پودیو دیا مو موبایل که نیست برو نماتی فیلم چوب پچونا امام الزمان غیب یا مشاف پچی علماء دین مثل مرحوم کلیمی با مرحوم صدوق پس احساس پس و دین کو یغری چوب پرشد رجعنا يمكن كل دين رجعنا 100 سال 200 سال 1000 سال يمكن الدين بيجي بس بطل شيء امام غير شخص بنا لذا تحسد الويديو تشوف فصلا كتاب يا دين بيجوش اهل البيت حديث من جاهل نور بس پیغمبر سمولي في الاصل دين القران اهل البيت انزل القران كده اترى كل القران اجل اهل البيت روايات كتاب الله دي كتاب النور بس دي تبرمتنا كم 1200 سال فاصله अगर ये बस असली दीन पुलिस मुतज़िला दीनी का लेरस चौक अधिक किताब के मुराजा वो समय रंग 1200 साल पहले से अधिक दिन पर अठंती दिन चूंकि देश ने दान दिन कम क्यों मशर दान फैसला को क्यों मत बना मासूमी नामज़द फैसला को क्यों मशर दिन कम क्यों मसमून हर चीज को नामज़द 6 साल को कम क्यों चिंता हत्ता गुंचे ये रस न्योना चौक न्यो से सुनो लेकिन नामज़द 6 साल पुष्टि से चांस फादियों में तो दीन इस्लाम या रुक मासूमी नामज़द फैसला को क्यों मशना ممكن يجي لنا كم فموشا يعني يربطس كم فموشا تو إمكان بندق بايش وما نتحملوك زر قمار جانو لكن ما تكلم كوني تحملوك زر نعمل ده ما تكلم نكلم لا فمو بس دينا كم فمو فما تكلم بدينا كم فمو بكني بس دينا معصومين نمزنا فاصلة شيء سبو دينا نو كم فمو تشانو نيجي باربس أصل الدين بو دينا تانا بيان بس غيبات نمزانو أصل الدين بكسابة تشهي دين پشتوشين دين پشتوني واحد راستا په غيبت نمزان الدين اگر امامي غيبتي اوائل نمزان كتاب له اصل دين في النورس وسفيرين چوباتولا چوكسي وسدان دنا كتاب كان دين بجدو دوما تلتا قران له بجدو دوما تلتا چيكن ما يسوال جدو يانتا عالم النا كتاب كان چوتا ناچان چي بس بتاش كتاب استفسار عن چیز بسیار من لا يحضر الفقيه چیز بسیار اصول کافیه چیز بسیار تهذیب چیز بسیار دي چار کتابو غيبت كبرى شروط كأصل متن نتيجة كتاب نفسه نزل بس دي كتاب بدنا كتاب كمو لكن دي كتاب أصل المتون الدين فو نور باتبي جار كتاب لكن أصل يرتجزين دي جار كتاب अब यार सवाल को नहीं दे चार किताब के अंदर दिन कुमार मार बस मत कर दिल पिछोस पुछियो हरस बस अमेरिकी छोस पुछियो इराक छोस पुछियो ना दून चार बस ना असल इमाम ज़मान इसको खनी छोस पो अहलुल बैत इसको खनी छोस पो कि अहलुल बैत की कसरत से नोट चेनियों से पुलिस
احساس بسه دین کو نابود شده دین کو راپور شده دیگر ما پلیس همت بسه مثل مرحوم کولینی تو 20 سال اصول کافیز گیا یا پیانو خارج بس جا دین کو ناتان ولی کنم اب آدھے کتاب کے مدرس کا مراجعہ بنا ناتان حجت چند تمام سوزی از کیا قیامت سے کنو یعنی دین کو گانا لیس میں ناتان دیو دشسونده جو حجت خدا نہ غیر است آدھے چنا ویڈیو نوٹ چھاتولا فلم یا نوٹ چھاتولا 4 کتاب یا دین کو نوٹ سوتونا نہ دیکھیں یہ عقیدہ چوسپین اب جو بھی پنگال لا مانگ لیتے ہیں اگر دن چلان کا تو جی کتاب کے غلط ہونا خدا سے باپ بچے جان دیر کا ترکھنا لگا تو میں پناہ لیکن اصل دین کو جان دو اصل دین کو جان دو نیچی ناظر انہوں نے کتاب کے مدھے نتیس چی بس سے پتا بچے بنا نازیانتاں مخصوصاً کرکیلی بزرگان کو مخصوصاً انکم یعمل کھن مخصوصاً درامت یو کھن پہلے خرج بایان کھن بزرگان کو اللہ ناس احتجاب ہے کم از کم گونی 3-4-5 دن ورکشاپ شکل کا کلاس شکل کا ہر مرد سے کا دینا اصول کافی کتاب کو ترجمہ تنجو دینا من لائی حضر فقیہ ترجمہ تنجو یم کھوری عالم کی چندے مچان وزر چون مچان کے کتاب کی حدیث پر ترجمہ تنجو اگر نتیق کو مچان لین مشیس اب عقیدوں ماتان چو اشیس یہاں دن مچان صرف 4 کتاب کی اصل دین کو نور سنسان غیبات نمزم دیو مچان ترجمہ تنجو یہاں تو اسپانسر 2-3 مہینے تو خرچے خوش سلانی چھایوں کھولا کرائے جو استاد کھولا چھایوں کرائے جو چیر ہوئے کھوانا پہلے جو جو یاری دینی خدمت دین غیبت نام زمان یاری دین لخدمت سنسن انشاءاللہ خدا والدارا غیبت نام زمان آتا دین اسلام ثابت قدم مستقل لیکن امام زمانی شخص خصوص کا پرانی حدیث سے حکومی امام زمان کا تصور چنا مشکل کا چپو رنگین سکین چپو یوبچین چپو متی ذہنہ نوتے لتخچیمه بلکہ دون مدرس بیان بس امام زمان کا خصوص کا پناہ ہر انسانی عقل کو 25 برابر بڑھائی چھتا علم کی دنیا کا ایک حرف یا تم 25 حرف بڑھائی چھتا دنیا کو دے حساب یغمون انسانیت زندگی چھتا امام زمان کی عدل حکومت کو بیان چھنا حتی نورم شنکو چھم سے زندگی دنیا کا انسان سینگن انہوں حسد ختم چھتا کینا عداوت ختم چھتا کل دنیا یہ انسان چھم سے زندگی بچا سینگ چھکی کا زندگی بچا توزگا چھو سعادت زندگی چھتا وجانا تولا دي تابلو بزناتان الله سنة الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق يرس خيال ببوسا إمام منا خشن تقول رجيتا وتسرنا إمام صفات ينو كسامل الإمام الأنيس إمام يلي دوست جو أنيس يلي بياسف شيء بهترين دوست والوالد الشفيق سبت سنسك أبنجي أتا قسميزو أتا كتيك فيك سنسك لكن أتا كتيك فيك سبت سنسك آدھے سمت کھائی عطا چوکسن کی امام زمان باقی کا گناہ جب سنتے دعا بس امام زمان شکل ظہورا تعجیل آمین یا اللہ شکل ظہورا تعجیل شنا امام زمان شکل تعالی بہترین دوشی نتوشی شفیق و مہربانی مدی عطی نتوشی چونکہ دین اسلام قرآن رافت و مہربانی لذا پیغمبر شکل مکہ فتح بسنا بعض انسان دین اسلامی من دست کا اپن سن مکہ پر لجیکستما اب مچا فتح توسط جنتا اسکا مچا چک فی بیتان پیغمبر شکل جدی دوستوں سے حضرت شکل کہتے کا سبز کنتانا آزاد بچان مشکل چاہ دین اسلام مہربان دین اسلام شکسپون و خشم نہ دخموش دین اسلام اور دین عشق و ائمہ معصومین سب سے مہربان سب سے سنسی حتی یہ حساب مہربان والد شفیق خدایا مائی والد شفیق نظر عنایت کا ہمیشہ برقرار جو یا اللہ ظہور متعجزوں سے عدلی حکومت کو برپا بات کی توفیق شروع امام الزمان يكفر بالدون شعبان لدنيا يكفر اما الله امام الزمان يكفر توصيف بيان بس كاتب مهربان باوي تشيت اما دي وظيفه بالدون شعبان لتين يا امام اسومي تاسجا كسر ولد امام اسومي تاسجا ما تسوشي ما راي بچا عيد ما راي بچا
چونکه نتلا روایت میاد ائمه معصومین خوشی جاپن خوشی بزره ائمه معصومین که مصیبت خود جاپن مصیبت بزره الحمدلله خدا دی شرف نتلا شازده بسه که نتلا ایدی جاپن مخصوصا دی مرکز بیان جمع سونسه بهترین و پرشکوه امام زمان خدمتانو عید اور جشن برگزار باد و دیونا توس مصیبت باید بکنیم که ما یک بگیریه باید که مثلا توفیق شد وظیفت شدو مدرس قصیده فضایل اهل البیت اور زجاج کرد بیزنی که مدی اموات بنا خوشی بچه مدی اولاد بنا اهل البیت کی طرف را دعوت انجام اور دیزنی کرد جشن مفاتيح يا باقي رواية كتاب كانوا يوسف إمام زمان شكل نايب برا خطاب سوس عريزك كلن متن عربي كوز بيسير دو بزرگان كوني زكتن اگر كتو استعابنا يوچازين ماتانا كتاب كانوا يوت أديكا إمام زمان شكل خطاب سرجبنا شوك بكارني حاجات بانزبيچان دو نور بسنا يار جمشانو يا براغا يا سا مثلا شكو سيسي وغزوكتا يا إمام معصومين زريهانو يا إمام زادغان كوني زريهانو تعتدول درجتين حريزة فحرك شفتيك فإن الجواب أكيد أجر يا رزقتو إمام الزمان شكرا خطاب سيريك حالك تسكننا يا مولا أدلني كتزلنا يا مولا ما ينجل إفتاريو ما ينجل حاجاتيو ما ينجل مشكلاتيو ما ينجل مشكلكو ما ينجل إفتاريكو ما ينجل حاجاتكو ما ينجل صوبة ينجل ني باور تو سياران إن دوسا مهربان باوين ني بهترين رفيق يران إن ني أشيب يران إن ني مولا يران إن ما زيادي بركاتك حس خدمت ما زيادي بركاتك رزق يري وجودي بركاتك ني أعمالكم قبول شد يري وجودي بركاتك آسمان شپا نازل باد دنیا ये गाल शिक हरकत शिक अंजाम चचस्मिन मगर इमाम ज़मान शफी लुत्फ नजर इनायत देते पा या मौला नई मुश्किल पा आमीन अल्लाह अनीज़त बिसे दरिया या से योगा या मसल इमाम ज़ादा कान कुनी अस्तानम या इमाम मासूमी सरीहा कतुताना इंशाअल्लाह दीवा जाएगा इमाम ज़मान शफज़नाती का नजर बचा ये हाजत रवा चचा बिज़ा कसम हर शफते ये ज़ेनी खलबत उसको इमाम ज़मान ला खिताब बसे يرى إمام الزمان يقول خطاب خطاب أنا فإن الجواب يأتي جواب يرانا متزن خدا يا باقي إمام الزمان غير الشخص وما مولاه وما أشباه غير الشخص متزن هو مصيبة Gerçi İmam-ı Zamanı gaybi namzan uksam deçi nümas bini eser prodükse dünyayı ka samtavetan diyametullah gaybi ancuksen dünyayı ka naçak İmam-ı Zamanı vücudu kana bahramanna barakanna ni'mat lenetşot lekin İmam-ı Zamanı şaklı katuk saadat namzine İlahi Allahumma inna narghabu ileyka fi davletin kerima دولت کریمه که عدل انسان لا خوشی لا تھکنا گاو حتی روایت میگه که امام زمانی حکومت بده سر عدل حکومت چچسن که مشرقی کنا بومو چیز تمام زینت المکفی خریر گوی کا تخچهری کن تقسیم مغربی طرف لا سفر کتو بنا امن و امنیت نرسه سفر باید چه دو چوس عدل انگام چسی دنیا کو اب یندل دیگر سوچ باز وقتی که شنکونا نور شمس زندگی بچه زنده بنا انسان نبنه ازاجو دو چوس نامزه چسن خدایا مایسر امام الزمان في شق ظهور آرزو امام الزمان في شق ظهور انت عجیل شخص وسلام ای مشکلات گرفتار من محمد خدایا امام الزمان با دولت میں مشکلات کن برطرف بچو یا اللہ حاضر حاجات کن روا بچو یا اللہ یا محمد آل محمد ارتحمہ کا سب کنے کا قرآن اہل البیت کی فرمائشات کی تحت صحیح دین پہ ثابت قدم نسبت کی توفیق شخص امام الزمان شق ظهور تعجیل بچو یا اللہ اہل البیت معرفت زیارت دنیا کا نصیب بچو یا اللہ معصومین شفاعت نصیب بچو یا اللہ میں گناہ کن مغفرت بس میں نسبتاً گناہگارین خدایا میں گناہ کن مغفرت بس میں اس طرفنا میں ناقابل سلام کو امام زمان شفر ابلاغ بچو یا اللہ خدایا امام زمان شفر لطف نظر عنایت نئی زندگی کا شامل بچو یا اللہ
आमीन या अल्लाह। हाजात रवा बचू या अल्लाह। आमीन या